Hello, hula duine smise brian óhara agus an seo cólarúm ha Ruairidh Macilleathain. Fáilte Ruairidh. Taplecht. Agus hasin an seo son Còmhradh Cruthachail a dhéanú mar fáis de sre de cháiríon hasin a déanú le Ealantas agus féim sin taing a háis de Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail son mönachí a Gàidhlig son na cháiríon seo a chumol. Agus Ruairidh, cimar a hain dú? Gléimh taplecht. Ma hen a hai oversach ma vi cóirín agus bí sin ddíireach a brin múd a bheitthe agus minialain agat hain agus na beachcan agat agus gúdig é bhí cúnspeideach nó gúdig a chularad dul go ré agus gon bí thula duine súntaach cóig a fis. Ach Ruairidh nach chin si goin began mun eachtarí agat cós a hau, caitsin deach agus scáil, allhai, Dúireach na trábhlíonachin. Well, rúcag mí an Africa, mira, an dúiche a bhfuil Zimbabwe dú, sé rodísium i yesavan an ansman fadantan an bekan bhlíonachin fásat an sin a bheit le chéile Alpa, agus ach dúnsich mí cosach ar a chomarich ar réaltach, agus bí bha mí as an taig fan dúnsich mí cosach dúch a hiún garid célir ar dúine an sin. Ach Bheit mí fudachan an Alpa ar gáilteach fatúne nó sin an assassin, nó sin an Australia blianachan na hárscoile agus ach bheit mí riamh caiint ar a ggéalteach mar gachi spiritual mar go bí agus gusánachte a chumar chéin fan bisna cosachat mór an úne. So chumar seachat imimetoch blian an Tasmania an Australia sin fan romis an 4 bliana fra mí céimalhé a sin agus bheit mí cúpar sin an táiseach ach mí ar a gáil haringe géaltach geráismí agus a Gàidhlig cuideach agus híl mí a galapa an licíteach agus nugad. Ma geríú so ha a bhí mongúrst? Becan, Chanin gréig dá Australia an darna dúicheach am an nimtachtá tóirí an teochaach am a fudachan sin agus bí ma féin an nó úna bhuiicin na hEadhra sgeulaiche a thuh COVID ach sealap an dúichas cutimiche gá agus was talige bhí fudach an seo gusánachte ar a ggéaltach. Fe deirbh gá bhí fudachan an náte sa bíalachan an seach ar ggéaltach na hala. Ínscó mé dhéanaan cólan ciúil agat an Tasmania. Well, when we start becken an a ceol folk mar a chanig dúine mar chansat an seo charomi doch in de gomi da or in Gàidhlig na ra mi hall an a taing no rot ach va mi sa an joch click becken guitar becken in nijek a sheen becken kuach agus vechen clickers an downsian a warach sin It's sin me chorsin rúm gomór. sé dúch be an spór a bhanach charó mí ag árstíín a cámar sin agus le mí seachat mo chud ciú le an hall agus chanin na corach an na coppa chomach chuú ach spór a chóirtagum. Ma héin agus chunneú ís a bhenagat an Australia Kerry an ró Kerry sé nó clúh cólarút. Charó ha bhí sé nach bheits na dans go tríála a was ché mesel dans agus dans tradiisinta agus ach bhúiche san áirinach mar a bhacom sin na coisteach go mar tríála muos na beantan sa mar se. So ach fi sé ceirí cartrág a goró Alpa in mahúlah nach romí riirichte le bhí fudachan Australia a tupal mo chud clanne sin bha mí sans go bí Gàidhlig cacha mar chaint mar a agus bha mí smincha gon cenig well man doch bí Jo bheithacha ach an áte sin thuirtíí bhfuil am mis an bhí cáilrucht so hánicí agus eisna ar bethe dhéanamh an an Alpa cála. Agus chomá leis a bhí skillel an úlar ha skillel a bhí scríobhaidh. An ní sé goin nuair a cimar a choisiú a bhí scríobhaidh.
la cósa go músa chin má bhí scríomh, agus bhar riamh is na bheith sa scáil get nach chumid an mór an ag an sin ach tuchan turas hulmi bheit mechar scéalach ní se gáí an batach ar a chomhaidh agus hulmiach dhéanach sin scéalach bheith son gálcan a Scots magazine so raimmi using hí becan taipi charomí mar type ag an sin agus chumí ar fágan a Scots magazine agus han vis ras go dog éideach so sinna hiad túr meán agus an nó sin bheit mí son mi dúna beag an scríbhí an an edition mi an nátar agus cútar ruta mar sin gomac linsach snach scríbh an na béarla agus mi hínas an carriage a bheith tucail jaalavan rein sin cogúna leabhar rein sin dá leabhar cála seo in a new the splendor of Tasmania so some yen Tasmania chutjas moin leabhar siad na jaalavan ag Dennis Harding a hunta ach ha thought about Texas as a leabhar seo Tasmania a wild beauty agus han jaalavan yen áiteach an bria muois na beantans na cailtins áiteach mar seo for a bit clévig de goon fi me agad áiteach go mafia na dá agus stocha chud an jala seo íana a gefioin sin lús ha dúchsacht de Tasmania sin an chrúvan in Australia a vis a call kuch duliakan as a jaunren agus ha huurs na beantan so va over politica chacham as an leir seo scríbig or va seo se just mór a dal ag an amsin an Tasmania húf gléad nátar gléad na einigchan mírig gunna bhí chudamich an ára agus gléag an cailtin chuteach agus hánig príomhre na státe amach le fiagroch vech get an áneach turas húste mi an avin onsach bria the Franklin River gan said húste for 11 months of the year is nothing but a leach-filled ditch no dik mar sin se hatje bria han ha klaritje ik doel maar in het doelges na krunje ik UNESCO sin chopríisiil a haach go Johannig amach le bech mar sin agus bheit seo scaragus a chuirsnach itar neon a bheith céirí ruúta na gléigs neon nach ró agus gematrí bhíh duine gra ó na muinte na dúine an Tasmania chanéad chanéir mesal ar an áneach íteas Thróíomh go háir na Sasnich bretanich a hánig an águrach agus háisiigh mé sé bheit mé úsach Chín agus le flúa a dúach uanfasach agus bheit ón leabharach am rí léveh agus sé the Explorers of Western Tasmania sé rút tomatach an ach léh mé an leabhar thoiseach go deireadh agus thuic mé an ósin gur an deala sin go túr cear so chaimí trona raimí tóránsachí agus hanig mé meach le tór exemplan de gúine an Tasmania bhir scríomh mí an báiche an áit agus sin samíon sin a bhain leir. Is an íse de gúine chanámar sin gan dealamh cear a cháirtin agus ha sin mar farta rúta na smá an bhí gra go bhí sin a gá suim as na háit sin. Seo agus an uair sin hánig go ará sé Alba agus dúmsa go na Gàidhlig a ní sé go mí sin. Well, dúmsa bheit Gàidhlig ag maithir sé Gàidhlig na Còmhradh bhicsan get a bheith as a Còmhradh ma henna ach ba ma henna a callan is an a lewas so bheit sé Gàidhlig lewas bhicasnach sé Gàidhlig na Còmhradh bhic maithir bheit Ealanta agus go mí áisteach gotá ag an nám sin bheit duine ar propaganda gáalasteach gur Gàidhlig ar chumla leis nach Bhòrd bhí ar de thuca le dachánan agus mar sin so ha de bhríonna Gàidhlig rúmítear nuair a bheith meog a bheith nuair a bheits na muí tíoscach an a néair neámach mar sin ach sin bhí bríon Gàidhlig be an nósin Tá méalacha iad na héisc an na Gàidhlig seach an na Bhòrda ach a bheith sin get a bheith mí ar tór Gàidhlig a chuintin ar a Còmhradh nuair a bheith meog ar bheits an dul an húla saoirg charóiacham agus bheith acham rí hiúmsachuig agus háisiigh mé a cháirsnach bei sin fuúdach as an trá san ní cíanachan as nósin in na sléide agus dúmsa mí go leor van na dúine bheit go ma taice fi mar a nápian
Còmhradh an na drimfiarna fan mé fudach son bliana, choras bliana. Agus ach bha mi a tiction nach big sin geleor san sa bhí ripsin Ealantach mar a bha mi céirí agus chaimi go soma rastig gus an bliana. Mar allanach rút a bha fíorha ach as té gan bhí cúpad an a gríonmhachas as na lehan os an bliana roiir sin. So ach ir gan bliana chuseachatig soma rastig bha ceri ysmyn chi gwrw mi ffilent o gileor yn y Gàidhlig os yn fi cwrdd ys nôl i'r BBC a rwm i hyn cynioch a rwm i bwlor chec yn i'r ysyn ach hwyr mi'n oper i'r BBC agos yn oesyn fa ac yn rwt yn nach rwm i awloch o'r i mynd i'ch hwyl y cael i'n sach o golwys y bwnig agos rhaid mi sy'n agos ba mi ffilent y tyfystau da blian ystach. Agus yn oesyn fasif awn yn internish nach ro. Ba siarad an Indonesia an chòmhradh agus sin fan rwmi cwpa. San an radio fan a fa mi cwpa charo sgil television na Gàidhlig ag yn sin no charo ag BBC go yw agus fa mi gyma doel fi cwpa an radio fimira agus fimira gyda sin a mi a Charlam Haas a mis noch gyda radio hawn siarad television. Ha mi latsa. Agus fimi gra nid fa chlawn agamsa og fa leor ach chors de ruas an agus rúmsa go mór scéalach an mion chimichail interníis ní sé bhíon beag a mion nas thosaigh scríobhaigh sa Gàidhlig agus leor de chuinneas mar sin. Ja, scéalach in Indonesia a fiona idir desca amach sin na misc ach sin rút a bha mi mácha gan an Indonesia gur táir in na céil sanas an tuvaníir a hánicad agus is a scáil cúteach scáil a bhéana bhan nó sin fan a teaching as na hélan na níra chuteach bhánachcha agus na bha chlána féin sa culta na Gàidhlig, stúchas na Gàidhlig san an tuvaníir a bha chuteach bhánja tían agus a bha misas minach gorot mar cibíga dynú meach chlán héin dynúach gur bunne go Gàidhlig tan tuvaníir a bhain agus nach rot a tuiction cholátas a bhain dúchas an in Indonesia agus ha mi a bhí cúpad ar a chuspa sin hairi sin na blianach an panóir sin nach bha mi son a gyras a bhí ann le seachscéalach gan a bhuine do Indonesia héin a bhí an na Gàidhlig agus chuimén leabhar sin ar chéile. Agus chomáile sin thosaigh a bhí scríobhaigh ar san paper naoch lítre de luciúmsaí nó lítre bheith cimar a hachar sin. Bha mi gen rútan an na béir le cúteach as a Russia Journal agus nó sin thuair mé Còmhradh Gàidhlig as in bhenes cuaí ar a bhearach a sin ach fa mi sminach gan nach ro ik an awn sin charo mór an garis an awn dolach júmsach in na Gàidhlig mar a tór awn dú a italialich mór is China gráich in bhanóir sin ach nuair bheith dúnig céiseach is radio is bheit a júmsach in na Gàidhlig bheit a grá a thulaáil dir rá lua gan chanún go agus cus guhan awn jifa guhan jifa a gúhain sin mar sin. So chaimi go cynnu ag soma rastig agus bheit traf a panel an bhui an awn sin agus húrst mi dua go ró mi an bech programí an san lochjúmsach in na Gàidhlig a bhíh mar lítear. Ag an awn sin bheit Letter from America dul Alistair Cook rút a bheith fír an mis an suochas a bhealaster córach ach bheit mis munnach gur model a bhain agus go háir na big na fachlan scríbte rin féin an sa West Highland Free Press man a hachar ag an awn sin go big cormic dúine na rúta na lévig agus a céisteach riú ag an ná agus dúch ungú blinkar slútach so gunt na dúine sin source well vision 3 meas an gochtar ruúid is an díachan í anhar a program agus hí sin man a gain. So kom í sin agus had stat mí van ocean sin fiket a dairikit bliana agus a vid al hole seachken van ocean lichte dolch jonsach in ocean an lichte veke hannig as gé. Agus ha an goris sin riain learn Gaelic of fan sam tik sin a vel chulle gin you an. Ha, mis nog wel holig in Johansa a mis lecher learn Gaelic me hin is een fene mag en describe me kusper ra live ha mi haske jeno hole seachken so mis nog describe me so roie so fit me gal gun goris leher sin agus
Oornen bij een luchtlevi, hij eerst een zellige en lichtig in de schrijven en mis je eens bij te krijgen. Keiner kan rode schrijven om je een schön vette rasch, een kusper was zo toch zich blijven rasch, dus mis je die gebied. Well, aber tasglan na haun agus gyrus a haun haf mar a hwrs tu ha galeawr ga chlach ga ffygan tyl mi hin na mesk agus ha corm agad sy'n sy'n fi crwch o cwtioch chaning sa agus fi gyn sy'n sgeulaiche gan yn un sy'n cymryd a hachar sy'n o'n ro sy'n rif yn amas a fagad. Wel, ga romi bullig gyn sy'n dal yma ffimera agus hier toch het lichtrig en wat je vergoesperen aan. Dus goed mi vissemach notion dan nog geestach. Dus nog levi je has je kiri maar goesperen. Agus hanike ras gemal laatje grote kiri echt kreeg stoel gesne geldach. Agus ze gab mir sin som meer vi genotion van ocean agus notion hanike lichte weg kutje reer eert so va kutje kiri urtiken ögden na simplia. Agus le eto hengig slaan aan de beerbe. Roet nach heel ik lichter heen. So am bi min general nega gachschachten. Even een goesper. So roet am a viech ni deune vras nach gegien o sé ma hat de verlichting gewilet fillant gelogus een lichter weg leven no hikchen go voederste behorg een lichter voor. Een jet of goesper hier een kutjach zich een kutsch kanen na horsterust. Agus, Cruthachail gyfelus gen fiach, nachel canan sy'n bi y siesw na hyn ffemi cultur agus echtri agus sgeulaiche is Ealantas is cultur fi cwlw chwys agus as yn y sin sy'n mar cwpa follow hawn agus ha mi gab volig son sin y ianw o'r haich o cwtmach gyfel dynnu. Ec nachel y ffwydiwch an yn Alba no nachel ik nog heel jolig er geld ook geweld een gurus show aan geef dan mi kaarslichen. Wel, hanne mi kinig mensen ach hij ha perstakken en Gàidhlig geheespach gevallen. Agus zijn dullet te houden de machine gewichtjes gegaan en maar hou gra agus han pach gevallen maar wie kan kallen na vrein gavi shis of hatte. Agus zullen we willen ons hin kutten maar gebishin Schalten de gunje gewil doelgezet le sgeulaiche en gosonich agus ha kar oor bi kutje kan chin hoek me feinig mien sgeulaiche en skri me agus koos a hanike roetbal hoes agus het de kili verberg in mag men skeel agus mo oren ik kan men kutje so sin maas agus ha me heen tar jonsach is rot aan gans vi gaat lach maar ha me heen tar jonsach wat vi skrif ik men liedje. Agus how leorich in januar son doelachs nader na halbe me een ferren agus nader agus arenjoch en is going bekken me een sin kutjoch. Well a dochas nader na halbe hanik zo leor socher hit leor raiming gaif Gàidhlig in the landscape Gàidhlig ruine chide agus she fer shoni charity hanik komentar va koper an nullpol son SNH kanamas hoeste a smoe akkom met leor roedi een big John geschreven. Kom je in agus vaak hier leor daar gaan en nach je het torspik en fischig te doen je Gàidhlig ansenaren joch agus een enemenaatje. Agus ruimime sin war sin san níor hua agus an nósin hánig bechhfuil Jamie an galh is cachta agus ma ha torsta galh gosáneite fé te bhí tarsúla lochan is hánig dar leir amach an nósin se Gàidhlig is lochan is roiine tíre het nach min méige kusid lochan is ikire go siimplí agus sin man na skide sin agus as sin hánig Carmen gáil mistan sculpting goléir Anna Galf, vi brenus na skalar gosanich hulebunskol ga mi aan agus raim buhan oplach san doen is een sculpture an sin mien en menaat agus gaste gemoris na skalaren agus second wat bekken ik an ausen wat bekken kans bet an me en Gàidhlig an Galf agus wat kus doen je gra nach Gàidhlig rief de brein an Galf go Turkja agus harwaken wat je van de mapje haarste magus Schalten de glein agus weet een tallichte gra gewoon get go Gàidhlig kans go loch na Sean agus J kan nach ro aan maar ga mor in de wereld in de mapje ach en daar gaan een hele
Ach bheit mé bheochnis na teacher na bhrasnach agus sin barach jónsach na chuspar sin agus bhí tar sin steig na lesanachcha a charó misnach go leorachgus an sin dhéanó. Agus ha sin fíor háscúid a bhór an a fólam na halapa na chéil misnach geag na teacher a bhí checkas man tíd agus mana henne menáte agus mar a hagalig cántach na talarhain. Agus am dochas gan aharí sin gan freisin trénig a bharach steigen na cuasaicin for an bí teacher na féin an uitseach. Agus chomáile sin na chailú déanú seirsa a bíomh tuais cóirte a bhuianan muna Gàidhlig agus muna aranneoch agus déanna trénig agus búte óbroch. Inscrín mí sin. I be me genotor wel ba rá COVID a mi has geno bekan kerskileor an Gàidhlig agus beerle tra Zoom ach stochen aflen kan chilmi go vi geno rutten ledden ach tor Dúcha stay is a jaune gesáige a gestourig wie een torst dunne mag kainter nater tra hoelen en geel kajú mar Gàidhlig achas an beerle wiege agus oei voor ik doen sé ratasteach an Gàidhlig has an aarneach agus na ceanlichen na heiche an nater agus gaan nu go te wie dolles eiche geweri later a geldach gesáige hu sin so maar ja, I made a generation agus a nudí skrif mi paper ecosystem services mar a chana sed mien holatas a Gàidhlig an a cocheaurí nátar agus fiach an rídeach molly an horsach a gúne hat a general bransach nátar agus an aarneach go chorga vi go gránfi sé Gàidhlig agus gunna vi dirach go chud an darna túri hiúns nach héil an cána nachge. So ha nature Scott man a hachke or an nisje had de vi taicer an nummertoch dói hu sin agus doch be go rutik an ramen a leor asúre hakom hu sin agma chu fer place names of Inverness and surrounding area. So sin China mac Raimi leor beke hun vi an dirige Raimi feilsach na hínar sin the Gaelic place names and heritage of Inverness agus vai over politica geríist hakemas an seo a skrive go huns go mi kéri muintje den an is skudde vi gra nach ro Gaelic rief geblian as a vale rut ha go tuja agus an ocean wat den in hoek me ra on liatig jo mach van a vale agus hoek me sta beken a warach in chier so mach go Arsen súr agus croch mod agus sias go bliach an sata mar sin. Well, ha an da leor scanneal agus haid dacamsa agus cho lochfar chaní sa don chanan agus don skíd so mór an taing son sinna dhéanú agus abergurris agus fa mi cearsta bhí smínacha go bhfuil an leabhar sin riain bhó cháil leorachin. Well, bhain is am bhfuil gin ar acail is stocha go bhfuil agus haid éon an aski agus ha éan kuch van a ládig lín ag Nature Scott dúcha mar download 12 megabytes an kun so agus a hiú an de source cholas a hé an leor ha jala van ná a daja idealje a chuna leorchin a rennemennacha ha ka chime kamen en go ma fichel haromi fiach an rikale skrive san scholar nach mi fichen skriver san muinte nacha dunne be stochen nach des Mönch kus mi en kuspen mar ach dirige vi gan talige steach gan pul ria a sin agus ruta vis du mag sto vis du leve geleor ha mi dollarsteig go skielchen cho triste soden go fer a vil story no doelges cochounteri enma mir san sin a hellerich or her sin mar fast je vi gal klach as a husper gaan. Agus beag an blianach an arás thoisiú scríbigh fiction sa Gàidhlig agus léamh mí a chéad leabhar fiction Gàidhlig agus an chránaiche agus aber gan de cháirtéirún gláán agus bhean stail agus a chofirste rí léimhigh agus fiction agus bheith an stórí díirecha a glóstaráir go maisiúlach agus carson gun de scríbú sin agus gin agus ha leor eile dianta agus a cuideoch. Well ha agus leis ní háisiich mé blianach an roiir sin le rutan san chlanne seo éile na nadichen agus bheit seo
an an Australia sé fiction sin ach san chlán na bunscoile sin. Agus a méid minach danig cin danig buine choirigh an hucum sa féineach an bhíon deánach rútaigh an scríomh, agus nó sin scríomh leir do dhéacaran éiche tom na hiúrií. Agus bheit sin a bhíon díacaran a bheith chuseachat éiche tom na hiúrií, agus bheith díadach hanig amach I gamnar a bheith camera an digitach agus fúnig an live as mar sin dearcha tíana an bar barach na bheith riamhráide agus ag an nám sin bheith ruairí anasach bheith ag a cutting edge mar chas de húbtechneolalas rud nach mé mar a stríche ach a is an isise na bin tú lévig seo Victor Smith go sin asanta or ha an techneolalas it lús at the rörs manóir sin. Ach ha kan ire sin fimmera ba mi kar ekolach hu vi skrivig de ginnerich. Agus har mi bulach hindach ma chut galig tidach snasal geleor san sin san Victor Levig leorich novelen met dunne met unas vatrika cho Ealantas. Ach ich min tasach le is een kreniche agus ba sin mar farste de Streleorichen waar zo'n innenwich, waar niet waar veel aan dag waar het geen goede kaart maar nog jongsighi lasak in tre. Agus zou me een kochiautje ri moest JFK en kan ze kennetach was zo. So bij mij riever zo'n wie torst leorichen een mag as een geldtach. Ket de haakjouwig een rusje geldtach as een leo waar mij soms gebied routinele agus gebied dunne wel klacht. Mian roots as we is an tool we live a glowed in Gàidhlig because quite a dunir chin hokum well have ik sagat lech de gunje sagat Lee Harvey Oswald mar exemplar ha bring Gàidhlig as a leor well have ik bring Gàidhlig ach well ro Alistair Uevrach Alexander the Great Riabrian Perla haro ach ha sin skrive glowrig in mien an the Perla as dunje echter mar sin nik nach ro fachko Perla ria so ha mis minnig nurengot a Gàidhlig chur an bial dunne se bi agus sin an jausen nach gehoek mi kan a leor sin ket ha fiona as a leor well am hin as a leor ik vil Gàidhlig agus leis kan grot in Italië le leor hoeke misnach go a vi fiach een novel novel skrivig agus hanig novel Bhòrd ma koik dulik na Shamalik agus sin kochiautí politics na hEadhra agus no éisiomlach na hEadhra a chun kier bliana sin jocht sin soas ní a bheit ik a nám nuair a ha páirtin rutan as a leor seo tachart nuair a bheith cynniú chabinet an an Indonis an an Nike-tíochs in a richet Diolch an cean bicin a smias agus bheit sin mar fáiste grách mór a bheith dul or nuair a gal a bhéirin sé taiseach bríseach na hímperach go bhán. Mar sin bheith go echtioch ket nach de hachar an choras an gris as té sin agus bei Lloyd George is de leir as bin Gàidhlig ach bin cummeris kuteach a bin cummeris an agus a bin Gàidhlig na hEadhra an kuteach kut na character an hule tu go big Gaelicach so se mesige mór haan agus se overmór van ach chóirterum pimera. Agus brin mi in a chúspa sin an roir san Ruairidh Macilleathain san Alba. No, and you're a cohitchmis gan the hacharaid as Jane referendum. Well, eentje me go va amis er vi torsteit o no ismloch mar isik dun an vi kinse kala sur sjo er vi sinner vi na weg vat on niveau agus van leosha na mechaners no niveau or vami ik kanju an talle velle taivelle en Indonis naar de vami koppel ik BBC hun tor vlienige ras agus chonig meer er valle aan het taivelle soort levrecht je rutten ga skriven ik een aansjen agus hennemen skriefje ik Lloyd George agus de hule dinele was ze hebben het agus háisich meer ué gáil a gnáach agus go páirtí tachars an tuhaní rois an a gearlach far a ró Lloyd George a fudach ag an ámprin bhaid lein súre ach bheith hánig chríar na hímperach mar go na ggéaltach
econom sin étar inis agus gearlach agus thuúil mí óile smuinnig ní sé déhar tachars na bí agus háisiich meach menim na cúpad déhige tachars na bí an IRA bechgachuig Cruthachail George mar a róghráichen a top ma gaibh. Ige geldach léh mar áir san sinhéano. Well mar a hiigesibh had a hachar sin. Ach harú den ile tacharst étar character na ha fier agus character na ha meach minimnach as a leir sa fall étar gearlach, Lonin, Balaclia, Paris agan so sin miscacha go ha. Agus chaine lusa an inneach ha cruachil san gel ha Dís fáin agus agus céirí a ha gomach cruachil cuideach an se géon becan min Jane. Ítach mar sin le chuirtí riamh maithir léveh agus mar is scríbeh, get nach darí cus scríbíomh hana hánicí go ide ach caiineach an léí a thula leabhar Gàidhlig bh chabhóm mas deachí go scáil agus an nóisian bh háisiigh leabharchin tomatach béirlas bheith is gaan go roií gún leabhar na lábhan. Ach haise nise gríomhachas a chrúchaig, ha fudach an Australia an drásta, héan san dunéiche agus a níanachcha, agus ha gríomhachas a háiseach le bhí Sean Vapichan. Sean Vapichan Bartholomew a ha gan cuth trofrósas digital ansam kina ha chéanú sníseach ha dhéanú digitach as nóisian ha chéanú mar go bhfuilú fecin go bhfuin na beantain a quite art get a ha dírach het piece paper. Agus a tósach bria agus ha gan réchfart fig na geldach agus na héile na mahua stoch gan si gan hele barach in ceanúne. So I héin bhí General sin agus a da chéim meistel van al ha echtje kutjos léva mar léva mar allenach agus kalm kutja we kalm na belutige stoche an vi tien gon na routine we karste ris gemoor ga gen al ha an gréis agus we gennne koersig greenvachis agus lava me kaarter leorike the economics of the early 20th century or Victoria to go on so spun seo calm héan is hús seo had hés galvé. Agus háí he jifer rotaníano cha nó Harris an gréis agus an nóir sin tí menne féin gon rutan ha díana níise le bhí cruúla cha go somrostig rein an cuasa an sin san a bhí ciúsach skillan cruúlaí, skillan camera, skillan lavarst, húlaá agus bheit sin músach me agus an níise a tóir ócrachaige cúpad is na mían an socialta a bit an video an agus imetach rodéile. So sin go máchteo as an G-seachcha. Haid an G-seachcha chóskille agus chós noch cuideachs agus turas mí erich a chunig miú screen bheit callam an cuideach agus fashion a chuirhach larach lín a scuras ús gascoch.com an ní sin began mí sin. Ja, sin rodéile a bheit na Amazon hiún bblianachan a ríist or ba mí smuinnacha go húh na Gàidhlig ket a bheith fólam tríon na Gàidhlig an agus ket a bheith sin te leor goíre an canan a bheochag charú an cultúr a leis chun na híre a beháir ba ceáilstocha a charú na scéalachan agus hí na féineach de gúne Jimmy an skilch na féine mar chusannach heile sin gan Tchecas gus a sá chusanna nach sin mar fartin a curriculumachcha ma het go bhír an tukul mar géil chusanna he sin a lekel ruta mar seo seachat. Agus ik an nám sin chaún mé mór an taic ach gráichin arch geríist a pisacha tían an tuichuig ach san in níise bheit mi genop an a scola géal chaimiid scola bheach árscoil chaimi sta a cinn se scéalachan gai scéalchan na féine agus bhúiaachcha agus hánig trú na ceire de chanían sósúcha mé an déireigh a bheith seach na ddíocha gúis na mar sin thósta trúm ba sin chomá agus cha chós an riamh na dúine sin fiún agus
Ocean agus Oscars na dúin charó fi agin ro leis de gúne ann. Agus thuirt mí ruúin a lu céalcha go drainú deich bliana de scal an tro bhíanana Gàidhligs nach chola tú riamh míon fiúnach gua. Sinna dhearabh gan. So ha rutan mar sinna dhíthas. So thuil mí, well, chuir sin ruta dóid sin héin ag cheamthall agus sin a réin sin na bliana. Scéalach an anna Gàidhlig ficheartú míon gascich na Gàidhlig, Diarmaid agus Gráine, agus Deirdre na Brán agus scéalach mar sin agus fiúniu hánigad ag bh teoras mac a fersan as an Ealan scíanach agus ha seoras lima mar scéalaiche an a stáras íontach a chanir Gàidhlig ag go Ealantas a gan áris an a Bhòrd ach samhá géile hánig scéalach go léir áirta murachan san Ealan scíanach go sáintí an mula agus hat eice an a Bhòrdas chaimi hucas gainig mí aró a big tíir se becha bhí eice an chuann cuisin scéalach ag ráiste na Gàidhlig agus Gàidhlig an láú ar bheit míon bech project mar seo dhéanamh is gúntaige agus ha leichí na scéalachan as a stáras ag seoras go ma alapanach go ma céalach ach chud me sé ráis an na Gàidhlig an láú agus fuiti duine gáir gascacht.com san éisteach is na scéalachan agus na scriptichinach luchgad an nuas cuiteach. So min dáchas tíadach an táric chom de hítearn, de farantan, de dúnéile becin a bharach uí a gálas na seán scéalachan. Agus fa mi hín chótálaite seo cin leis an ceangal a ha déanú idir ning éal éidir is Alba agus nach bachóir scara go bhí idirin agus go bhfuil brosnach chu sa bethe go bhí ning éal cála ríist as sé blianachin an scarag fad blianachin is sca echt bhí is creidú is thuair deile. Agus an éisisin began mi in na how ríis na laihansa hain agus san ámarí teach. Well, ha mi is asan an project Carínteach an dráasta agus sé sam ha buan gléiteach a siad a bhfuil Trees for Life. As sin fiochan in brosnach agus an Gàidhlig a thorsláir a héin chuteach a chisin sin an tachar sin. Ach had go bhí tocal áte a íogachaí, inad a íogachaí nó rewilding centre. Is hiad áte an George as an thuúil. Agus hánig an thócams, chud a fís amach an údaí go ráta céad Gàidhlig a bhí mar fáiste. Agus mi hín agus Kate Langhorn as an cúpla cála thusin na stais thusin an cúnan tar san gráichin na lesach agus ais go scríomh gaibh míon seán na ruta na Goethe go bhí as an áte seo cocheantar is Gàidhlig agus nátar. Cha néamhán go ráta céirí go bit bec an Gàidhlig as an áte ach go bíag agan an na Bhòrd go bíag mit tarsúil iad dulchas na Gàidhlig. Agus ha sin na dal rösta ba mi tíadach ag an dé ag se foscaí bheit deach a chuir spatches an tabos hiad áit a hiúndag agus bí cádas blianana mas bíon dáte seo dé seo. Ach má goplichas cúsin a min dáchas ag chean hágum 5 leor de gúne nach bíag tíon fersce a Gàidhlig gemetrí canúnsaigh mi dhéan na Gàidhlig agus gon bí duine ar an brasnach agus uí a gáil. Eintje. So sin anrúta sa bhí mis bí sinna dútregan as a dútregan an na Glanmoriston agus a Glanmoriston irrát idir Loch Ness agus an Ealan scíanach. So am dáchas gan tíic tar de gé lán ag chean hall. So sin an project a bhí mi cópa agus rútéile ha car an animid féinúni go leoras an mór an íonach a mi cópa an novelile an dráasta. So a bliana éile a mis imsin a bhí teisiil agus bí torsta bliana fat mar ha gráichin $1 bhí féinúne sinna sé héin mar a haus fiach na rútig na chrúach agus scríomh go an féime tú thuú rútéile hiúnta gé agus a gáil na dáte héin agus an na choraman a bhí acum sin íanú cús na becin vías an na galáh. Se agus bhfuil bhí firsta nó durbh a bhí cruúchail haris an glasaigh gúte bhfuil gin jifar a réine gúte. An dóibh bhena bedora an dóibh me mi ciúnsaach bec an cumar is ag táiseach ráith agus le me sin seachad harómí anas am chusáánach bula charómí
tsin hiiche mar bechor get a háisich mé ríist jochún seachchannaga. Ach mu a bé an glasig fin mir a mis go bíon háasta cúpa an leirmíon enna manáte ó bhatar óprachan sin. Ach hánig ag ná cheasta san sin, agus leis goró nach ró cetach at féna mach as a scír ag a tain bheit fursta go bhí féin chuna háit an seo an international go mafeisce a bhile agus bheit carmach an súla hástead chabhór a thula háit as a leabhar agus thug sin úne go. Ach ik kan men hij nánach mar sin ma bhí trang agus óan ha trang a rut an glósa cumá ach cin ná go hára má scríbh novel. Féimete bhí de bhócag as a novel gohíide agus as na character nó bhí na character na gáil bethe ar a héin. Sinna bhaith mí a bheith mí scríbh cuairteach an na seamaraigh, háisich mí le smúinid mar a bheith an leabhar dul a bhí, agus hánig leabhar italiaalaiste mafic ich an hau or bheith na character an héin, háisich ar mar bhí bréanrum agus nuair bhíon fachlan chun na beáil big de gra na channé seo a hanansa. Can mé rutig inile agus bhí na scríbh rutig inile agus féime a bhí mar bíag tuki mí persona bheit na seán Bhòrd a dulfá sagad a scéalach brut a dulfá fó éair ar a chlatach agus go bhí an dorachat is chuiget clach agus bhí cultúra dorach agus bhí na smúin sin thuch an óir sin. Well a deach mí chofhata sin. Ach toch een getachar sin haast clatach na Còmhradh. Well, Jane Jallah ma hEadhra sé agus bheoh sin ídro. Well, Macilleathain Ruairidh san dréinréin an dú agus cín se gain min bheitthe agatsa agus na dóid an Cruthachail agatsa a ha choínteach agus ha tors brosnach a gúine ule chaning sa bhí bhí trang agus bhí dúnsach chadé a gáalaigh ach muna gáalaigh agus cultúr agus chulúra deile chimiceáir agus an aireanneoch chimiceáir agus cho cútamach sa sin san láin dú. Agus nach si go chéalaí áirn uair inar san áran ó gáil nar a bhíos an tam cearst. Ha fi sagam nach bí mar ochadó ach uair ha mín dochs bí cormaching. agus taing bhórgachtéine san haúsagin san na Gàidhlig agus cúta na Gàidhlig a fír chutamach agus san ar ciúil agus taing do Ealantas sanna bhí tásta chum seo go ha má a má go bí sin uorna na déanamh rutan an na Gàidhlig bhean dí chu Curna béirle an darna tú agus bhí smuoineach ar ar cánas ar cúlta agus chun am dós an téit gomáileh fes na míos an ráin. Macilleathain Ruairidh.